VPN, magično rješenje za sve online probleme što se tiče bezbednosti, sigurnosti, anonimnosti, torrentinga i tako dalje. Barem je to način na koji kompanije reklamiraju svoje usluge, odnosno svoj VPN. Da li je zaista sve tako? U ovom klipu ću da vam objasnim ukratko kako VPN funkcioniše i na što da obratite pažnje jer nije baš sve onako kako reklamiraju. Evo ako prvo za oni koji nisu upućeni, da vidimo kako VPN funkcioniše. Dakle, evo ovdje ste vi, imate ovdje neki sajt koji želite da posjetite. I sad da biste vi posjetili taj sajt morate da se konektujete na internet, a to možete preko ISP-a, odnosno Internet Service Providera, to je nekog provajdera kojem plaćate internet mesečno i onda vi možete da koristite usluge interneta, vi pošaljete neki zahtev, vaš provajder to presretne, preusmjeri, dobijete odgovor, opet on to sve vidi, vama to stigne i tako funkcioniše. Ukratko, dakle, najprostije. Već ovdje vidite pravi problem. To je da ovaj service provider, internet service provider, presreće saobraćaj, naravno mora, ide se preko njega, I to bi bilo u redu da se oni pridržavaju, to da poštuju privatnost i anonimnost korisnika, ali to ne rade jer sakupljaju svi, dakle svi sakupljaju logove, da li zato što prodaju te informacije marketinškim kompanijama ili zato što ih zakon u državi obavezuje, u to ne ulazim. Ali ako bi sada neki tamo, ne znam, neka institucija u državi, sud, nebitno ko ima naravno prava zakonski na to, došao i traži od njih da izvuku log, odnosno zapis o tome koji je korisnik šta radio na internetu, oni to mogu da urade. Dakle, vi ako skinete sa torrenta nešto, oni mogu to da vide. Tačno da vas lociraju pod vašim brojem ugovora, imen, prezime, adrese i tako dalje. Jer, naravno, ostavili ste ličnu kartu kada ste kupovali internet, odnosno pravili ugovor. Sad, zbog toga korisnici uzimaju VPN i to je skroz ok, ali problem je što neke VPN kompanije su možda čak i gore od internet service providera. Šta mislim pod tim? Kada hoćete da uzmete VPN, morate da zapitate sebe da li više verujete toj VPN kompaniji ili vašem internet provideru. Jer i on je posrednik, dakle još jedan korak se dodaje u ovdje arhitekturi. Sad ću vam pokazati kako i na šta mislim. Dakle, ovo ste vi, ovaj sajt i ovo je vaš internet service provider. I sad ovdje se još doda i VPN. Dakle, vi se konektujete na VPN i onda, kada želite da uputite zahtev ka nekom sajtu, mora da prvo prođe kroz vašeg internet providera, ali onda ide do VPN-a i onda VPN dalje prosleđuje na sajt. Šta to tačno znači? U očima vašeg internet providera vi posećujete ovaj VPN. Dakle, ne zna se šta posećujete, nego samo vide da vi posećujete ovaj VPN, znači neki server, neki računar tamo u nekoj državi koju ste izabrali i ta konekcija je enkriptovana sa AES 256 bita. Kasnije ću objasniti šta je to. I vaš internet provider dakle vidi ovu stranu ovdje. Ali ovaj sajt ovdje, znači ovaj neki sajt, on vidi da ga posećuje ovaj VPN. Dakle, on vidi samo ovu stranu. On uopšte ne zna da ste vi zapravo postavili, da kažem, njega, taj sajt. I onda taj sajt obradi zahtjev i vrati VPN-u. Dakle, ne vraća vama nego VPN-u, a VPN onda to prosleđuje vama, naravno ide kroz vašeg provajdera i vi dobijete odgovor. I ova konekcija je enkriptovana, dakle zaštićena i vaš provajder vidi da ste vi dobili odgovor od VPN-a, a ne od ovog sajta. I šta vaš internet provider vidi? On vidi samo da vi prosto razmenjujete neke podatke sa ovim ovdje računarom koji se nalazi negdje u svijetu i ništa više. Ne vidi čak ni šta posećujete. Ne vidi ni stranicu, ni torrent, ništa. Znači vidi vi posećujete ovaj računar i to je to. A ovaj sajt vidi da njemu ga posećuje isto taj računar. Ne vidi uopšte vas, ne vidi vašeg provajdera, internet provajdera. Ništa ne vidi vama, znači vidi ovaj VPN. I to je super. Dakle, ovdje sad vidimo drugi potencijalni problem, a to je da VPN sakuplja podatke o vama, pored internet provajdera. Dakle, vi morate zaista da verujete ovom VPN-u, odnosno toj kompaniji, više nego vašem provajderu. Zato što sad ovaj VPN, pošto rutira saobraćaj, zna o vama dosta toga. Međutim, dobar VPN ne loguje podatke. Dakle, on samo rutira i ništa više. Ili eventualno obriše u roku od 24 sata, pre nego što neko uspe da stigne do njih. Ali pored toga, svi podaci su enkriptovani, tako da i to što on loguje, odnosno čuva na svom serveru, niko ne može da vidi šta je to. Dakle, pomenuo sam AES 256 bita enkripciju, to vam je, evo od ove enkripcije. Dakle, kada bismo upalili sve računare na planeti, trebalo bi ovoliko godina da se dekriptuje
ova enkripcija. U suštini, evo koliko je star univerzum, tako da teoretski, a ni praktično ne postoji šansa da neko dekriptuje to na tom serveru. E sad, mi moramo zaista verovati kompaniji, to je VPN kompaniji, da ne čuva logove. I to uglavnom oni napišu negde ovde, evo jedan primjer VPN kompanije koja poštuje to i piše da oni ne čuvaju logove. Evo ovdje su naveli primjere, kaže da ovo ostaje samo sa vama, odnosno sa nama, korisnicima, da sačuvaju oni naravno neke podatke kao što e-maili, ovdje vidite ostale, to je da bi pratili prosto da li ste platili uslugu svakog mjeseca ili godišnje ili kako već, da li ste platili dovoljno. I naravno da postavimo ono ograničenje, recimo 5 uređaja istovremeno možda koristi i tako dalje. Dakle, to su neke osnovne informacije, ali u suštini ne čuvaju logove. Dakle, to je jako bitno. E sad, može da se desi da neka institucija u državi koja ima nadležnost dođe kod vašeg, samo da pokažem, dakle, kod vašeg internet provajdera i kaže želimo da vidimo ko je ovaj torrent skidao. I onda oni zvuku, aha, evo, kod nas ovaj korisnik je skidao, broj ugovora taj i taj, ime i prezime to i to i ovo je njegova adresa. I tačno mogu da vide da je taj torrent skinula ta osoba ili neki sajt koji je posjetio. Nije bitno. E sad, ako vi imate VPN, a ovaj internet provider ne može to da zna, može samo kaže, evo, ovaj korisnik je komunicirao sa VPN-om, možete jedino da idete tamo do VPN-a da vidite šta se dešava. I sad oni tamo dođu, bukvalno uđu u sobu sa serverima i priključe svoj USB card i skinu logove, dakle, sve što ima od logova, ako ima logova, I oni pod jedan to neće moći da dekriptuju, pod dva nema šanse da povežu sa vama. E sad, šta je ovdje još bitno? To je ovo. Dakle, postoji nešto u svijetu što se zove 5 eyes, odnosno 5 eyes, 9 eyes i tako dalje. Vidite, imate, to je kao 5 nekih nadzirača, odnosno 5 očiju, 9 očiju, 14 očiju. To su neke alijanse u svijetu. Evo ovdje možete vidjeti ko se spada u 5, 9 i 14. To su države koje međusobno razmenjuju informacije o tome šta je koji građanin njihove države posjetio. I te informacije oni međusobno razmenjuju, ukrštaju podatke kako bi mogli da lociraju određenu osobu šta je radila na internetu kroz ove države. Dakle, tu ima dosta država. Vidite da su veće države u tim alijansama. I, dakle, kada birate VPN, pazite da VPN nije u nekoj od ovih država. Naprimjer, evo ovdje ovaj Fastest VPN, što sam spomenuo, on se nalazi na Kajmanovim ostrvima, dakle njihova firma je tamo registrovana, što znači da oni nisu u obavezi po zakonu, na Kajmanovim ostrvima po zakonu nisu obavezni da čuvaju, da prikupljaju ili da omoguće pristup podacima državnim organima o vašoj aktivnosti na internetu, odnosno pošto se vi povezujete njihov VPN, tamo važi taj zakon i oni uopšte nisu u obavezi. Znači sad dođe tamo neki, ne znam, dobije sudski nalog, dođe u tu državu i kaže želim evo da vidim ovaj korisnik šta je posjećivao, oni kažu ne, apsolutno nas ne zanima, mi nemamo taj zakon i to je to. To je dakle plus. Imate znači Kajmanova ostrva, Bevičanska ostrva i to su u suštini, eto gledajte prilike te dve lokacije da su firme tamo registrovane i onda ste ok, to ste pokrili, ali uvek ostane plaćanje. Dakle, VPN može da sve ovo ispoštuje, dakle da je bezbedan, siguran, ne čuva logove, sa Kajmanovih ostrava je sve to super, ali vi kada platite uslugu, sačuvaju se podaci o vašoj kartici ako plaćate karticom ili recimo PayPalom, opet ostane negde informacija da ste vi to platili i sve se to vezuje za vaše ime i prezime. Šta onda? Onda pronađete neki totalno anoniman VPN, kao što je, na primjer, evo ovaj Mulvad VPN. Kod njih možete platiti u kešu. Dakle, bukvalno uzmete keš i neki token koji dobijete od njih, ispakujete u kovertu i pošaljete. Imate adresu, pošaljete u koverti pare, keš i to je to. Ili koristite, na primjer, Monero. Primaju Bitcoin Cash i Bitcoin, ali naravno to je skoro nebezbitno pošto Bitcoin može se prati. Dakle, Monero vam je najsigurniji, anoniman je i možete prosto poslati Monerom ili ubaciti keš u kovertu. I u suštini ovu metodu najviše koriste ljudi koji žele da se zaista sakriju iza VPN-a, da ne mogu nikako da ih pronađu. I recimo ovaj VPN se inače koristi generalno u te svrhe, dakle kada neko želi da prekrije svoje kriminalne aktivnosti na internetu. To su dakle neke stvari koje morate da pazite, na koje morate da pazite kada želite da kupite VPN. Dakle, ako vam treba samo da biste zaobišli neke georestrikcije, dakle da posjetite neki sajt u Americi koji nije dostupan kod nas, onda možete u suštini koristiti bilo koji, ali ako već želite da koristite torrent i da skidate nešto što je nelegalno ili da se bavite nekim nelegalnim aktivnostima i tako dalje, onda vam je najbolje ovako neki Mulvad VPN, zato što je totalno anoniman. Dakle, samo sam htio da vam to pojasnim oko VPN-a, dakle, nemojte da uzimate bilo koji, reklamiraju se na sve strane, svuda ih ima, nemojte svakom da verujete, obratite pažnju na sve ovo. Dakle, ukratko, gledajte da
ne čuva logove VPN, tražite negde i naravno na internetu opet pročitajte, gledajte da se nalaze negde recimo na Kajmanovim ostrvima ili na Devičanskim ostrvima gde zakon ne obavezuje firmu da preda svoje podatke, odnosno podatke o svojim korisnicima. Gledajte da je enkripcija dobra, da država nije u ovoj grupi, evo da imate čak i slikovito prikazano, i gledajte oko plaćanja, dakle nemojte koristiti svoju karticu, onda bukvalno ništa vam ne znači prethodno ako se vaše ime i prezime veže za kupovinu tog servisa. I u suštini to bi bilo to.